Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana by'uko urabagirana umunsi ku munsi. Reka nkwifurize umugisha w'Imana, ukuboko kwiza k'Uwiteka nikuboneke kuri wowe, imbaraga imbabazi z'Imana ibiboneke kuri wowe ibihe byose. By'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe hano kuri Prophet Emma, Imana y'amahoro iguha umugisha. Nawe kandi ugiye kubikora, Imana ikomeze kukwagurira imbago kandi ikomeze kugufungurira imiryango mu izina rya Yesu. Nibyuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. None turi kuwa kane, tariki ni 16, kwezi ni ukwa karindwi, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. None turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esiteri, ibice byaho ni 6. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Haranditse ngo, iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Morodekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Morodekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe? Bamwitura ibyo. Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Morodekayi ku giti yamwiteguriye. Imana y'amahoro itugirire neza. Akira ijambo ry'Imana. Bishatse kuvuga iki hano? Bishatse kuvuga ko uyu munsi Imana ikwimanye. Imana irakwimanye. Ku munsi wagombaga gupfiraho niwo munsi uzukiyeho. Hari igihe ibintu bijya bihinduka, amateka agahinduka, ubuzima bugahinduka, ibintu bigahinduka. Uyu Morodekayi yari umugabo usenga Imana, yari umuyuda wubaha Imana kandi akayubaha n'umutima we wose, agasenga ariko kandi agakundwa n'Imana. Morodekayi uyu nguyu hari icyo Imana yari yaravuganye nawe, nk'uko nawe unkurikiye hari icyo Imana yavuganye nawe, hari icyo Imana yakubwiye, hari icyo Imana yakuvuzeho. Icyo ngicyo Imana yakuvuzeho kirahambaye. Icyo ngicyo Imana yakuvuzeho birashoboka yuko abantu bakurebera mu gihe uhagazemo nonaha, ariko icyo Imana yakuvuzeho baramutse bakimenye bakakwitondeye, abantu bakakwitondeye kubera ko uri umuntu wera w'Imana, bigatuma abantu bakwitondera. Uyu Morodekayi rero nawe ngo yicaraga ku irembo ry'ibwami, ngo abantu bakamureba, nta kindi bari bamuzi uretse kuba ari umuzamu. Ariko nyamara hari imirimo yari yarakoze, iyo mirimo yaramuvuganiraga ibwami. Ngo iyo mirimo hari amasengesho yasenze, hari ugukiranuka yakiranutse, hari ibihe yabanye n'Imana, hari ibihe yagendanye n'Imana. Uyu Morodekayi yagendanye n'Imana. Ngo ariko ngo arangije ngo yinginga Imana kumutabara, Imana nayo imwemerera kumutabara. Niko gufata umwami Ahasuwerusi ngo imubuza amahoro. Araryama ariko abura ibitotsi, araryama ariko ananirwa gusinzira. Amahoro arabura kwa Ahasuwerusi, neza neza amahoro arabura.
amahoro biranga neza neza, ngo ibitotsi birabura, ngo atumize igitabo cy'ubucurabwenge, ngo arebyemo ngasanga byanditswe ko hari igihe hari abagabo babiri b'inkone bari bacuze umugambi wo kwica umwami. Nta wundi wabibonye yari Morodekayi, kandi nta wundi wabivuze uwo migambi yabo yari Morodekayi. Mwamara bisoma ngo iyi mirimo yose Morodekayi yarayikoze. Reka nkubwire, uri mu bantu birengagijwe, uri mu bantu baretswe, uri mu bantu bajugunywe, ariko uri mu bantu Imana iri gutekerezaho, uri mu bantu Imana ifiteho umugambi. Morodekayi Imana imugiraho umugambi, Morodekayi Imana imugambiriraho, Morodekayi Imana igambirira ibintu bikomeye ku buzima bwe. Data we, Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe kigiye kugera utungurwa n'igitangaza kivuye aheraho mu ijuru. Cyagiye ubona ntawo kukwibuka, cyagiye ubona ntawo kukurengera, cyagiye ubona ntawo kugufasha, cyagiye ubona ntawo guhagararana nawe. Icyo nicyo gihe Morodekayi yaboneyemo ineza y'Imana, nicyo gihe Morodekayi yaboneyemo ukuboko kw'Imana. Ngo umwami ngo arangije ngo arabaza ngo mbese Morodekayi wo hari ishimwe Mana y'amahoro itugirire neza, hari ishimwe yabonye, hari inyiturano yabonye bamuhaye bamushimira ibyo? Barasubiza bati hoya mwami nyagasani, nta kintu yabonye. Mva mvugane nawe, hari abantu wagiriye neza barangije bakwitura kukugirira nabi, hari abantu wafashije, hari abantu wagaburiye, hari abantu wambitse. Iyo mirimo yose yazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Ndagira ngo ngutangarize, igihe kirageze Imana ikaguhindurira ubuzima, igihe kirageze Imana iguhindurira amateka, igihe kirageze Imana igukorera ibikomeye, igihe kirageze Imana ihagararane nawe. Ngo uyu Morodekayi ngo arangije ngo barabaza ngo hari ishimwe yabonye, hari ishimwe, hari ikintu bamuhaye, hari agashimwe bamuhaye. Ariko Imana ijya ibimenya ko hano mu isi ukora bakaguhemba kukugirira nabi, bakaguhemba kukwica. Morodekayi nta kintu yari yarabonye, nta kintu bari baramwituye, ariko nubwo nta kintu bamwituye Imana yo yaramuzirikanaga. Ndagira ngo nkubwire, korera Imana irazirikana, korera Imana ntiyibagirwa, korera Imana ntikiranirwa, korera Imana ijya yururuka nayo igakora ibikomeye. Imana yacu ntiyibagirwa, Imana yacu ntitsindwa, Imana yacu ntibura uko igenza. Imana yacu irazirikana. Haleluya, irazirikana. Umva mama, Imana irazirikana. Umva papa, Imana irazirikana. Imana irakuzirikana, kandi Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ishimwe. Ngo arangije ariko ngo umwami arabaza ngo ninde uri aho ngaho, ninde uri mu rugo wangamu ibwami. Rero ngo wari uhari nta wundi, yari Hamani. Uyu Hamani ngo yari yamaze gucura umugambi simusiga ngo wo kuza kumanika Morodekayi. Umva ariko umunsi yagambiriyeho kumanikaho Morodekayi niwo munsi Imana yibutse Morodekayi. Ndagira ngo mvugane nawe, witinya ababisha, witinya abarozi, witinya abagambanyi. Witinya. Hari Imana ihindura amateka, hari Imana ihindura ibihe, hari Imana igisobanura ibidasobanutse, hari Imana ijya imara umubabaro. Arangije Morodekayi ngo yibukwa n'Imana. Umunsi Hamani yari bumumanike niwo munsi Imana yamuciriye inzira, niwo munsi Imana yazuye ibye, niwo munsi Imana yamukuyeho uburetwa. Ndagira ngo mvugane nawe, hari abategereje kukubona wamwaye, hari abategereje kukubona wasebye, hari abategereje kukubona byagucanze, hari abategereje kukubona warekuye. Ariko umva, Imana y'amahoro irahari kugira ngo ikurokore. Imana y'amahoro irahari kugira ngo ikurwanirire. Imana y'amahoro irahari kugira ngo ikuvuganire. Imana yibutse Morodekayi, nawe ikwibuke. Imana yibutse Morodekayi, nawe ikugarukeho. Imana ikugarukeho, ikubake bundi bushya. Imana ikugarukeho,
igukomeze bundi bushya. Akira kugirirwa neza n'Imana. Mana nziza, Mana nzima, ndagushimye nyaguhora ku ngoma Imana. Uri Imana idakiranirwa ngo wibagirwe imirimo. Hirya yawe nta yindi Mana. Uko wari uri kera na n'uyu munsi niko ukiri. Ko wakoraga ibikomeye na n'uyu munsi niko ukibikora. Mana wibutse Morodekayi, umuhindurira ubuzima. Abicaye ku irembo ni benshi, abicaye ku rubaraza ni benshi, abameze nka Morodekayi ni benshi, ariko ndagusabye Mana, nufungura isoko y'umugisha. Fungura isoko Mana, fungura isoko y'umugisha ku buzima bw'abantu bari bankurikiye. Reka abo bantu batabare, aba bantu reka ubarwanirire, aba bantu reka ubabere Imana, aba bantu reka ubabere umurengezi. Reka wiyerekane kandi wigaragaze, reka witamurure, reka uhindure ibyanze guhinduka. Abarwayi bakize, ababoshye babohore, abashonje bahe kurya, kuko uri Imana igira neza. Genda ukora ibikomeye ku buzima bw'umuntu wese twari tubanye muri ibyo, ukurabagirane. Urakoze Kristo, amen. Imana iguhe umugisha. Wowe ugiye gusheyaringa ijambo ry'Imana, risheyaringa byibuze abantu batanu ukibasheyaringa. Imana iguhe umugisha. Kandi subscribe niba utarayikora, like na comment ni ingenzi. Imana y'amahoro iguhereza umugisha ku byo ugiye gukora byose, ndetse n'ibyo wakoze byose ushyigikira umurimo w'Imana. Imana y'amahoro ikomeze kuguha umugisha no kukwagura mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibagirire neza. Ukuboko kwiza kw'Imana ukomeze kuboneka kuri wowe. Imana ikomeze ikuzamure, kandi Imana ikomeze igushyire hejuru. By'ukurabagirane kuko mucyo wawe uje, iyo nakagaruka. Imana